nuko barabikora babigenza uko bari babiteguye. Abazalendo bibafata imbunda, amahiri ndetse n'imipanga, dore ko ngo byose bikoresha mu buryo budasanzwe. Iyo badafite imbunda bakoresha intwaro gakondo ngo bajye ku mirongo y'imbere ku rugamba bahangane na M23. Pozisiyo nyinshi zo muri Kivu y'Amajyaruguru abazalendo bakoze ibishoboka byose ngo bazibemo, kandi aribo bazigenzura 100%. M23 nayo biyanga munda biti ntago dushobora kwihanganira, ntago dushobora guhagarara gutya. Iti niba muzamuyicwanga natwe tugomba kuza tukamena impanga. Nuko bigomba kugenda. Wazalendo nyuma gufata za pozisiyo zitandukanye cyangwa se uduce dutandukanye, M23 ikoze mu mvuto maze iza yinjira muri pozisiyo zitandukanye za wazalendo. Gusa ari ikintu wazalendo ikoze, ibi ngibi zo bishyire hakati ubishyireho n'akadomo. Wazalendo ihagaze igize gutya hagarara uburyo wavuga ngo ni nk'ikimanuka, yigaragaza neza cyane mu nzira zigana muri Warikare n'igice gito cya Luke ugana mu gice cya Masisi. Bagaragaza neza ubudasa ku imbere ku rugamba, nubwo intare za Sarambwe zabajinjuye mu gice kimwe, hamwe nabo bagize batya bavuga ati we are steady, turiteguye cyane. Mbaza ngo bigenze gute aho ngaho uvuga niki kibaye? Konje nkabikubwirara byose ko bizakabaye kamwe ku kandi kuri tere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Atari zo gusa, abazalendo bitengo n'urugamba wa Rwanda muri Kivu y'Amajyepfo, abo bari barakoze igikorwa kiremeye cyo kwirukansa ngo M23 bari batangiye no gufata gahunda yo gutera ngo bagere mu mujyi wa Kamanyola, bayigaruriye Kamanyola bayivanemo. Abazalendo bayoboye na Omri Kitumba umaze iminsi uvuga ko yapfuye. Ndaje nkubwira by'amakuru ye, uriya Omri Kitumba yarapfuye, ariko abazalendo bagenewe ibifaranga. Reka ngite ibifaranga, ibyo binote mubona mu biganza by'uwo mujenerali uturutse Kinshasa yazaniye wazalendo. Impamvu yabyo biramenyekanye. Muri kapaki kamwe karimo utunote tugera muri mu tunote tugera mu 100 k'amadolari 100, ubwo nuvuga ngo ni ibihumbi 10 by'amadolari. Ayo mafaranga yagenewe abasirikali ba wazalendo, ubwo kandi agafite udupaki dutanu, ubwo ni 50 byagenewe abazalendo. Kubera iki bagenewe 50 abazalendo? Ndaje mbikubwire. Bitari byo gusa, hatangiye ubwoba bwinshi Runingu. Ibyo modoka mubona bikomeye binini cyane z'ibikamyo, amakuru ateye ubwoba ku baturage ndetse n'abashyigikiye wazalendo na FARDC ngo nuko FARDC yaba yararangaye M23 batangiye kongera kubinjirana iturutse Kamanyola, izanye abasirikari muri ibyo bikontineri ngo ibajyanye epfo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare ku buryo budasanzwe. Navyo ndaje mbikubwire kamwe kandi ibitekerezwa ndetse n'iby'urwo rugamba ruvugwa. Ndaje mbikubwire. Izi modoka zamanutse zigakamerwa zari zivuye zigiye, uramenye ibyazo. Bitari byo gusa, u Rwanda rwo rumaze kwandika amateka, ibinyamakuru bitandukanye mpuzamahanga n'ibihugu bitandukanye byose birabyitegereje avuga biti aka kantu nago gasanzwe. Mu gihe Burundi butegerezwe kuzatangira idiru mu biri imbere, u Rwanda rwo rusa n'ugiye kuyitangira mu gihe kidashize kera. Kuba ku ruganda rwa rutura mu Rwanda rutunganya ingufu za nucleaire. Yego ngize ni ingufu za nucleaire ariko zitanga amashanyarazi. Ibi nabyo ndabigarukaho, ari cyo Yolande Makuru bivuzeho, ari n'iki bitangazamakuru mpuzamahanga bivuzeho, hari n'ikiri gutekerezwa hagati y'Uburusiya n'igihugu cy'u Rwanda muri imifatanyirize y'ibihugu zombi. Uraza kumenya byinshi. Uyu mubona ngo yafatiwe mu Burundi, bamwe bamwita umunyarwanda, abandi bamwita umukongomani, gukorana na M23, abandi batakorana na RDF. Agiye gutata igihugu cy'u Burundi, baramukacira ngo bamugwa gitumo. Ibizamutangajweho ndetse n'impamvu yafashwe nyirizina byose ndaje mbikubwire kamwe ku kandi. Njewe ndumugu wa Kamanzi w'Uruwande ngo reka ngutane ku musozo nk'ibisanzwe, nta na kimwe dushyize inyuma, ahubwo byose ko bizakaba ariko tubimenya ari nako tubibona. Ikaze kuri mwese. Maze unyemerere mere ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko niho rugamba nyine rufite igisobanuro kuri buri ruhande. Urando rwose ruvuga ko rufite impamvu yo kurwana. M23 ivuga ko ifite impamvu yo kurwana irwana uburenganzira bw'abakongomani bavuga mu Kinyarwanda, wiganje mu bwoko bw'Abatutsi n'Abanyamurenge. Mu gihe wazalendo nabo bavuga ko bari kurwana bikurengera igihugu cyabo, ngo they are homeland, ubutaka bw'igihugu cyabo baburengera, ngo agomba kurwanira ubutaka bwa Kongo, bakemana kumenera amaraso ngo arufite rukubazamo Kisekedi cino ngo nimba ari ikintu yamenye abazalendo banyotewe nikitwa amadolari.
nawe arayabasiga. Urya abazalendo basigaye barwana nk'abiyabuzi. Urabihakanye se? Nubihakanye ute? Kugira ngo uzemere, tekeza ko abazalendo bageze hafi ya Rubaya. Naye 23 kubera kubwira ngo bageze hafi ya Rubaya mu kilometero kimwe, nubwo gufata Rubaya byasaga nk'ibidashoboka. Ariko bahageze batagenda kigenzi, bagendaga barasa. Abazalendo na FARDC bari kumwe. Kugira ngo usuzugure imbaraga zabo, nuko bavuga yuko batarwanye naye 23. Ariko niba bararwanye naye 23, nuko icyo gihe bakoresha imbaraga za gisirikari, kandi bigaragaza ko bazi bararwanye. Bakoresha imbaraga zabo berekeza mu bice bitandukanye bonyine. Ariko akibaza ngo zari imbaraga. Yego zari imbaraga, ariko zifitwe inyuma n'urufaranga. Biravugwa iki rero, cyangwa se haravugwa iki kuri iyi mirwanire y'abano bazalendo, cyangwa se ku makuru agutangazwa ku bazalendo? Nkuko amakuru aturuka mu gace abivuga, ibikorwa byo kurasana intwaro zikomeye n'iziciriritse byakomeje kwiyongera mu midugudu myinshi, cyane cyane hafi y'imihanda ya Nyabyondo, Kinyumba na Burube, ndetse no mu tundi duce duturanye naho ngaho. Kubera umutekano ukomeje kwa mukeya, abaturage benshi bahunze ingo zabo bashaka ubuhungiro mu duce dufatwa nkaho dufite umutekano, basiga ibintu byabo ndetse n'imitungo yabo bari kugira ngo bakize amagara yabo. N'urugamba rukomeye cyane. Amakuru yemeza ko n'ubundi inzigana muri Nyabyondo wazalendo bongeye guhagarara nk'intare ngo bajye guhangana naye 23. Bati nta bamwe bari mu ishyamba sha. Iyo ni 23 intare za Sarambwe. Nta mwakigira intare, natwe turi intare turabari. Mirwano yabereye mu marembo agana Nyabyondo, aho wazalendo iri maze imisi ihungiye nyuma yo kurwana na 23. Yabaye mu Rwanda ukomeye cyane ku masaha y'igitondo cya kare kare 31 nk'uko amakuru abatuka kuri tele abyemeza, ndetse nk'uko bigarukwaho mu itangazamakuru byinshi byo muri Congo. Ibi bikaba bishimangiye cyane uburyo wazalendo yakoresheje imbaraga ngo yibasire 23, ari nako 23 basubiza. Ibi gutangazwa nuko abazalendo bakomeje inzira cyangwa se gukomeza umutsi wo kongera kwisubiza Nyabyondo, ariko bari babivuze mbere. Abazalendo nyuma yuko bavanywemo na M23 igihe bari bagabye igitero muri Nyabyondo bashaka kuyigarurira 100%, wazalendo igatungurwa n'ibitero bikomeye biturutse ku ruhande rw'uburasirazuba, ari guturuka M23 nuvuga ngo turutse mu gice kigana ku muhanda uva Masisi. Abazalendo bagiye kumva mu bisasu byinshi bizicyarimwe bya M23 ibazengurutse, birangira bakwiriye imishwaro, ariko bagenda bayikizira abaturage ko bagiye kugaruka. Ubu rero ngo nivyo bari bakoze, bagaruke muri position zabo, cyangwa se bagarutse guhangana na M23. Ingaruka ku buzima bwa buri munsi ni nyinshi. Amasoko buyafunze, amaduka ntabwo arakingurwa neza, kandi buhinzi nabwo buratangiye ko abahinzi batinya kujya mu mirima yabo kubera gutinya gufatwa n'imirwano. Urujya n'uruza rw'abantu mu mihanda myinshi yo mu cyaro narwo rurahagaze, birushaho kugorana gutanga ibicuruzwa by'ingenzi biva mu gace kamwe bijya mu kandi, mu gihe abaturage bafite ubwoba ko bashobora kwisanga hagati y'abahangana bakaba basiga ubuzima. Ukurikiranye uko FARDC ndetse na M23 bari barateguye urugamba mbere kuri kino gice, cyangwa se kuri iyi nshuro, urabona ko ari impinduka nyinshi cyane zirimo kugaragara kuri terrain, ndetse bikaba kugaragara neza cyane ko urugamba rushobora kuba rubi cyane kurusha uko abantu benshi bigeze barutekereza na mbere. Hanyuma mu miti imwe n'imwe amashuri n'ibigo nderabuzima ntago birimo gukora ku bushobozi bwabyo bwose, kuko n'ubushobozi ni bukeya. Hari ibyangiritse ibikorwa byabyo bitewe n'umutekano muke ugenda wiyongera. Abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi nabo bahangayikishijwe cyane n'ikibazo cy'ubutabazi kigenda kirushaho kwiyongera, nk'uko imiryango ibihumbi n'ibihumbi y'abakuye mu byabo ikomeje kwisuka mu turere twari dusanzwe dufite n'ibibazo none byinshi. Ubu nta byo kurya, nta miti, nta bikoresho by'isuku, ubona ko abaturage babayeho nabi. Kubw'ibyo rero ikaba ubuzima buteye ikibazo muri ivyo bice. Nubwo hari agahenge mu mirwano mu turere tumwe na tumwe, umwuka mubi uracyari mwinshi, kandi abaturage batinya ko imirwano ishobora kongera kubura igihe icyo ari cyo cyose. Barasaba abayobozi ba Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bo mu karere n'amahanga gushimangira ingamba zo kuzana amahoro arambye muri ako gace k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo barebe ko intambara yashyirwaho akadomo, amahoro n'umutekano bikaboneka. Ko bitabaye ibyo ngibyo, bavuga yuko ubuzima bwabo bushobora kuba bubi ku rwego rutangaje. Ukurikije uburyo Kinshasa nayo yifuza ko ibice byose byafashwe na 23 byigarurirwa, wahita wibaza ngo none FARDC kukitarwana ifashije wazalendo ngo akora urugamba rw'impurirane kuri 23. Bamwe bavuga ko FARDC ikomeza gukoresha wazalendo, cyangwa se ikomeza gukoresha wazalendo mu rwego rwo kujijisha amahanga, kuko wazalendo nk'uko byize gusobanurwa na Panapara yari mu gihugu cy'Ufaransa,
ngo n'abaturage bari kwirwanaho abangaba nta mategeko ngo abahagarika. Burya na CCLF yitwa guhagarika gahenge inshuro nyinshi Wazalendo ntabwo biba ingirebwa n'iyi CCLF. Uzakunda kumva bavuga yuko Wazalendo ari nk'abaturage bishyize hamwe ngo barwanire ubutaka bwabo cyane cyane ngo urubyiruko rw'abakongomani. Aba rero bo nta masezerano bagirana na M23 iki cyangwa se kiriya. Gusa ngo ubwo basabwa na FARDC ya Leta ya Congo kugira ibyo bakora kandi bakabikora nk'ibasabwe guhagarika intambara biti na hano runaka bagiye hari ubwo babikoze ariko babimwe rimwe bakabikora bari kwiciraguraho batabishaka ariko bakabikora. Wazalendo bazige nk'abafatwa bahabwa commandement cyangwa se itegeko rituruka muri FARDC nyuma y'igihe bamaze bahabwa inkunga ituruka muri FARDC yaba ibikoresho ndetse n'amafaranga. Mbese ni nkaho wavuga ko ari indi shami rya gisirikare cya FARDC bari kurwana mu ruhande rwa Leta ya Congo ariko bagahabwa amabwiriza turutse muri Etat Major ya Kinshasa. Ibi rero nanone bamwe bavuga yuko biteye inkeke ku buryo bukomeye kuba Wazalendo inshuro nyinshi bwagurutse ibitero igihe bashakiye bangana na 23 mu buryo butebwigeze butegurwa imbere cyangwa se abantu batari biteguye bizana ubwoba. Mu gihe imirwano ikomeje Masisi ikomeje kwibasirwa n'umutekano muke aho ubukungu bw'abaturage bukomeje kuhangirikira ndetse n'abaturage b'abasivili barafunzwe mu ntambara ikomeje kudindiza iterambere ryabo. Bavuga yuko uko ibintu birimo kugaragara ari uko umutekano bisa naho ugoranye cyane ko bo wawubona by'umwihariko mu duce turi mu marembo ya Masisi yinjira muri Walikale ni ibintu byose birimo kuzapimbira. Burya utundi duce twe turi mu Masisi irya cyangwa se hirya ututse mu gice cy'uburengerazuba hagenzwe na 23 bivuga yuko aho 23 zigenzura ngo nta mirwano ihari kandi kavuga ko bimeze neza nubwo amakuru yemeza ko nko mu bice za Rukinigi ibice bya Kanyaru n'ahandi 23 kimara kongera kwasubira yakoze icyitwa gushaka ndetse no gushakisha ibimenyetso bya bigaragaza ko hari Abazalendo na FDLR baba basigaye muri ibyo bice bashaka kuzahungabanya umutekano wa 23. Amakuru tugira katubwira yuko muri ibyo bice hari abagore bagiye bafatwa bashinjwa gucumbikira abarwanyi ba Wazalendo na FDLR muri izo nzira kujya bakunde abarwanyi bashaka guhangana na M23. Abo bagore bafashwe bakaba barabwiwe yuko ibyo bakoraga bitemewe cyangwa se bakoze ibikorwa bibi cyane byo gucumbikira aba barwanyi ba Wazalendo na FARDC ari bo nyine barwana ariko ubundi FARDC yakana kitari muri no mirwano ahubwo bakabita FDLR. Ariko urebye ibyo bice byo bivuga ko ngo harimo umutekano ndetse n'amahoro bitandukanye n'ibice batarimo cyangwa se barimo gake bavuga ngo handi basanga bagenda abinjira mu mushunda zabo bashaka kwigarura byuzuye aho n'urugamba ubundi yuko turanira byanyazo igice cya kiva mu cyaruguru ngo uko bimeze. Ariko nanone ukamenya yuko hari uduce twafashwe na 23 nyuma gufata agace ka Luce abarwanya b'23 ubu bigaruye imidugudu ya Mulema na Ntete nyuma kwirukana mw'ingabo za Wazalendo na baseke ba FARDC. Abarwanya Wazalendo n'inshuti zabo nkuko amakuru atuka muri ako gace abivuga. Agace ka Luce ko kafashwe tariki 29 ku masaha y'umugoroba mu gihe Mulema ndetse na Ntete byafashwe tariki 30 gusa tariki 31 mu gace ka Mulema ku isaha mu gitondo umvikanye amasasu yavuze akanya gatoya ariko nuri byongera kwemezwa ko M23 ari giye nzura aka gace ka Mulema bishimangira cyane ko iyo igihari navuga M23 Wazalendo aribo bakiye imishwaro M23 kabikigenzura ibyo bice byose yasura kalite zose Wazalendo basize. Tuve kuziye nkuru tuze kuri Wazalendo urufito imari igice amafaranga. Mu mirwano Abazalendo bagitangira barwanaga kinyeshyamba bakarwana nyine nk'abantu bari kurwana uburenganzira bw'igihugu cyabo yego ariko bigaragara ko nta support kahagije ituruke Kinshasa. Bibaga inka z'abaturage amahene byo kurya bagasahura amaduka nubwo n'ubundi M23 kunze gushinja Wazalendo ku byo bikorwa n'ubundi batarabihagaritse 100% ariko hemezwa yuko byagabanutse ugeranije nuko mu mizo ya mbere zari bimeze. Niki cyatumye ibyo bikorwa bigabanuka? Wazalendo isigaye habwa ibyo kurya bituruka muri FARDC imiceri kawunga n'ibishyimbo bagahabwa n'amavuta rimwe na rimwe bakanahabwa pate jaune. Amakuru akanemeza ko kandi usibye ibyo byo kurya bihabwa Abazalendo bakongerwaho nyine n'amavuta yo guteka birumvikana banahabwa agahimbaza musiki kuri buri Wazalendo wese. Muretse nkwibutsa amakuru amwe igihe Uvira M23 yavaga yavuze ko ivuyemo ku bushake bwayo ariko amakuru yemejwe nuko ngo Wazalendo yari yarabujije amahwemo M23 ibyaje gutuma icyo gihe buri Wazalendo wese agenerwa amadolari $315 ko ari muri axe ya Uvira.
Muri iki cyerekezo rero cya Kivu y'Amajyepfo harimo Wazalendo, abenshi ni VDP Wazalendo ndetse nabo kwa Yakutumba. Abangaba makuru aremeza yuko ubu ngubu kuri inshuro nanone bongeye guhabwa andi mafaranga menshi. Gusa bye rimeze gute? Abazalendo bari barazamutse baturutse mu bice bya Uvira Runingu bakomeza mu rwano mpaka Ruvungi. Gusa bari bararahize yuko bavuga yuko bagiye komeza kurwana mpaka bakajya gufata Katogota, byabana ngombwa bagafata Kamanyola makirukanga na M23. Gusa imirwano nk'ingiyi iyibaye FARDC igomba kubigucungira hafi kugira ngo ize guhangana na M23 niza kurusha imbaraga Wazalendo. Igero FARDC itari kwitegura intambara cyangwa se itari tayari kujya kurwana, akenshi babuza Wazalendo kujya gutana mu mitsi na M23 kuko niyo bafasha agace Abazalendo badafite ubushobozi bwo kugagenzura by'igihe kinini, abisaba cyane cyane ko Wazalendo imara kugafata FARDC itabaza kugagenzura bakagagenzura mu buryo bwuzuye. Kurya 23 yongeye kuza gushaka kugafata, noneho yahura n'imbaraga zirenze zirwanaga nazo bwa mbere. Ibi rero nibyo byaje gutuma Abazalendo bafite umushinga wo gukomeza muri Kamanyola baturutse mu cyerekezo cya Ruvungi, bahagarikwa cyangwa se babuzwa gukomeza inzira kujya mbere, babuzwa iyi turufu yo kurwana n'abarwanyi ba FARDC, ariko babanza kubatanga gahimbaza musikingo kuko ari byo bakoze neza. Uyu musikari yaturutse i Kinshasa, Colonel Jika yaturutse Kinshasa azana amadolari menshi agenewe abasirikari. Amakuru yemeza neza ko azanye amadolari 50,000. 50,000 buriya bifashe mu ntoki by'amadolari, ubwo ni hafi miliyoni 60 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda, agenewe Abazalendo bose bo muri Kivu y'Amajyepfo. Kivu y'Amajyepfo gusa barimo na uko ya muri Yakutumba. Niye mpamvu itumye Kinshasa igenera Abazalendo aya mafaranga cyangwa se aya madolari. Impamvu ya mbere ngo nuko bagaragaje umutima w'ubushake no kwitanga ku mirongo y'imbere ku rugamba, bigimiye gutererana ingo zabo baza kwishyira hamwe kujya barengera igihugu cyabo. Ubwibyo bagomba gushimirwa cyane cyane uwo mutima bagize. Ikintu cya kabiri ni ukomeza kugaragaza neza ko FARDC ibitayeho. Gusa icya gatatu ngo nukumva yuko kwavana kuri front line zabo barwaniraga atari ukubanga ngo yokomeza kurwana, ahubwo ari ukugira ngo bongere bategure neza uburyo gukora igitero nimba bishobotse. Ibyo rero bikaba ari mu buryo bwo kwiyegereza cyane Wazalendo ngo yumve ko Kinshasa bari kumwe. Ndakurahiye biragoye cyane cyane ko kuri uyu munsi wabona Wazalendo kwereza 23 ngamanitse amaboko nimba ari uzumpe amafoto cyangwa se amashusho yitwa bafata mu miri bakamufata amatekwa. Ubona Wazalendo akoze kuva cyangwa se akoze igikorwa cyo kuva muri Wazalendo agaterukanyira muri 23 byari ibya kera, ahubwo ibyo ariko ibiri kugaragara bimaze iminsi bigaragaye no kuba abasikiri bamwe muri 23 barajya muri FARDC, baritanze muri FARDC bakereza Wazalendo bati twiye 23 turayihaze. Ariko amakuru akavuga yuko bamwe muri bo nundi barabagambanyi, ari muri bamwe bafashwe na 23 ubwo yafataga kumana Bukavu basuye ku ruhande rwa Kongo aho bahoze na mbere, atari uko bari bamaze kubona neza ko wenda muri 23 ari bibi, ahubwo no bifuje cyangwa se bishimiye kurya kuri ya madolari Kongo iri gutanga. Bari kubona ibiryo, bakabona imbunda, bakabona amafaranga, kandi imiryango yabikitabwaho. Iki ngiki ngo n'uburyo bwo gufata nka Simako ifata Abazalendo bakomeje kwa kuruhande rwa Kinshasa. Buretse gato ubundi Abazalendo bamariye iki Kinshasa ko bafite FARDC ikomeye, utazi nyakatsa yinya hejuru niko bavuga mu Kinyarwanda. Waruzi neza ko Wazalendo itigeri hagahengeye 23 kurya akitekerezaho. Ngiki cyo bamaze ubundi ni ugukanga kangaye 23 mu gihe FARDC ibire mu myiteguro yayo irimo kunoganya cyangwa se kunoza igisirikari mu buryo budasanzwe. Wazalendo na cya gisirikare cya fake bavuga ngo ni cya Kabila kiba kiri ku mirongo y'imbere ku rugamba, rimwe nemwe akacyohereza kurwana na 23 wagiye 23 itagira gahenge, idatuza, itagira ikigeraho. Abandi barimo gutegura uburyo bw'ikibatsi cya nyacyo ngo azaze kurasa kuri 23. Kabiri iyo bashaka gufata agaciro nakabanza gushora Wazalendo, Wazalendo kabanza yaca intege M23 kamarira imbaraga, maze FARDC ikaba yaza mu mbaraga zidasanzwe. Tufate nk'urugero mu gihe bajyaga muri Warikare, muri Wazalendo yari igeze, bivuze ngo FARDC yari kuzi gukumkumba iyo ifite gahunda no yo kurwana na M23. Byagaragaraga neza cyane ko bigiye guhita bihindura isura kuri 23, ndetse benshi basiga n'abatangiye kuvuga ati Rubaya tombe, Rubaya igiye gufatwa byuzuye. Nimba Wazalendo igeze muri kara gace mu kilometero kimwe gusa, FARDC niza n'indege kazana ibifaru, M23 ntiyagarara. Ibi rero nibyo byagaragaye ko Wazalendo ayo mafaranga yafashe umutima ku rwego rudasanzwe, kandi bikagaragara neza cyane ko akomeje gutuma ibikorwa byabo babirangura neza, babikora ku buryo bukomeye. Uko kumvikana kwa Wazalendo na Kinshasa bamwe bashimangiye cyane cyane ko ari mwe mu buryo bukomeye cyane Kisagarici numbo mu gutraininga cyangwa se guha imbaraga Wazalendo.
nta buryo na bumwe nta kintu na kimwe atiteguye gukoresha kujya bigerweho. Ariko kandi nubwo hawaye amafaranga bakaba baravuye muri Runingu, dore kibayeyo bamwe mu bakongomani batangiye kwamagana, bakaba namagana FARDC, kanamagana ubutegetsi bwa Kinshasa ko bakoze ikosa. Bati ni bamwe mu bashyigikiye Wazalendo batangiye gutanga impuruza Runingu, bavuga ko ibintu bigiye komera, bigiye gutungurana cyane, ibyo batigeze batekereza, bakabwira Wazalendo ngo ikore withdraw. Nyamara atazi ko 23 abo bashinzwe gukorana n'u Rwanda nabo barimo kubabara, barimo kureba neza kamwe ku kandi kugira ngo bazaze bakwitara reba inzega. Uti gute? Nkuko amakuru abishimangira, nkuko avyemeza, ubutaka bwa kare akarere haravugwa amakuru yashyizwe kuri rezo sosiyo ya bamwe mu barwanashyaka ba Kinshasa bati twamaze kugaragaza impungenge zacu ndetse tunatangariza abaturage ku cyemezo cyo gushyira umutwe wa Wazalendo muri Runingu ku mabwiriza ya Brigadier General Fabien Dunia Kashindi, umuyobozi w'akarere ka 33 ka gisirikari gakorera muri Sud Kivu na Maniema. Ino uriya mubonye gutanga amafaranga ku Wazalendo, yatanze amabwiriza ko abasikari ba Wazalendo bagomba kuva Ruvunji bakaza akaba Runingu kugira ngo nyine bekomeza kuba kuri front line yabo bari kurebana nayo 23. Ngo ati twatanze impuruza rero zikomeye ku buryo icyo gikorwa ari gikorwa kibi cyane cyafashwe na Fabien Dunia Kashindi, batangiye kwita umugambanyi. Kubera iki rero bamwita umugambanyi cyangwa se bavuga ko ibikorwa bye bidahwitse? Bati bityo FARDC niyo yonyine izasigara ku murongo wa Kamanyola Uvira mu gihuriro ry'abagizi ba nabi bashinja kuba ingabo z'u Rwanda S23 twidwaneho muri komeje kugerageza gusubira muri Uvira. Bati FARDC izarwana yonyine. Bati uyu munsi turabona amakamyo menshi aturutse Bukavu, umujyi uri mu 23 yerekeza Uvira, nta munyenye na nkeya aya makamyo afite. Ayo makamyo ari mwe gutwara iki? Nicyo bari kwibaza. Ngaya makamyo barimo gutwara iki? Na makamyo manini wabona ko ari amakamyo ya gisivile cyangwa se ari mu mara atandukanye ko muyabona imbere yanyu, ariko ava Bukavu asa narekeza Uvira kandi axe igana Eva Kamanyola Uvira. Abasikari ba Wazalendo bari Runingu. Runingu ni kilometero bike cyane turutse Kiliba rugwato ya Uvira. Bivuze ngo Ruvunji, Rubarika, Katogota, twe duce twose nta Wazalendo urimo. Kwera iki biteye impungenge abantu bo muri Kongo? Bati bwo twakitega iki nyuma yuko Wazalendo bayigize inyuma ku buryo FARDC igiye gusigara kuri front line? Bati none amakamyo yabatwaye iki? Babantu bari kuza baturuka he bagana he? Kuki kunyura mu nzira bari kwanyura mu buryo buri free bw'ubuntu? Ese uyu mugabo w'ingabo ashaka no kugambanira Uvira nk'abamubanjirije? Ubwo bari gufata ibintu bitatu. Icyambere bari kuvuga kuki uyu musike Kahindo yavanye abasikari ba Wazalendo cyangwa abarwanyi ba Wazalendo mu bice bigana Kamanyola akabasubiza Runingu birometero byinshi, hanyuma nyuma kubageza Runingu abasikari ba FARDC bariyo niho bera abasikari bakomeye kurya ndavuga ngo ni nka special force ya FARDC, ari babanyabwoba be n'ubundi ngo ariko mirongo imbere ku rugamba. Icya kabiri abasikari ba M23 bakaba batangiye kumanura ibikoresho byabo babizana muri cyo cyerekezo cyose amakamyo manuka batazi icyo twaye, ariko bamwe batangiye kuvuga ko ari ibikoresho n'abasirikari. Icya gatatu giteye impungenge akaba hari abasikari bamwe basikari bakuru wa FARDC babatunirije uyu muyobozi wa division 3 barimo na Kasita, bashinje abasikari bagiye bashinjwa gukora ubugambanyi kuri FARDC ndetse kugambanira ibice bitandukanye birimo na Uvira. Bati nimba ari gutyo bigiye kugenda, uyu nawe yabagiye kugambanira kari agace kuko nta mu Wazalendo hari uzarwana. Buriya ngo biragoye cyane ko Wazalendo yagambanira igihugu. Ni nacyo benshi bayikundira ngo ni ukirwanisha umutima irengera ubutaka bwabo, ko ngo batifuza ko ari undi muntu wabujyamo wabwigarura. Mu gihe FARDC bo iyo babonye urugamba rukomeye bahitamo kwiruka, ariko rimwe na rimwe gakorwa ngo kwisiri ry'abayobozi bakuru ba FARDC bigatuma uduce tuga mu mako ya 23. Uniko byagenze ngo Bukavu, uniko byagenze Goma. Iyo ataza kubugambanyi iyo migi ngo ntiyari gufatwa na 23, nubwo bivugwa na bamwe, abandi bakemeza ko ari umututu w'imbunda waruhijwe FARDC ikaza kura yicira nayimira bikarangira nyine irekuye. None ubwo twitega ko 23 igiye kuva Bukavu ikagira gufata igice cya Uvira none kuri nishuro. Mu gihe Uvira ugiye kwatombe mu mako ya 23, uravuze ngo ntibishoboka. Nanjye nago mbizi. Gusa ku rugamba ibintu byose bishoboka. Iyo butarira ikitakozwe cyakorwa. Reka ibyo twe nkabivuyeho rero. Ahubwo twebwe kuri iyi nkuru nanone yavugisha abantu benshi. Uburusiya n'u Rwanda bagiye kwaka ikigo cya kirimbuzi gikomeye kizagitanga muri amashanyarazi menshi.
ku kinyamakuru cyitwa Al Jazeera kibyanditse cyagize gita amasezerano mashya ufatanye bw'u Rwanda n'Uburusiya ku bijyanye n'ingufu za kirimbuzi ashobora kugaragara nka ya tekinike mu mpapuro yibanda ku bumenyi ubuvuzi bwa kirimbuzi n'ingufu ariko agaragaza impinduka zikomeye mu buringanire bwa politike muri Afurika. Al Jazeera ikomeza igira iti mu gihe Moscow irimo gushimangira ubunararibonye bwayo kuri uyu mugabane, Washington n'ibindi bihugu by'uburengerazuba bw'isi bikomeje gufatwa nk'abafatanyabikorwa badahuje, bigatuma ibihugu nk'u Rwanda birushaho gushakisha ubufatanye bushya. Umujyi abona ko Amerika iri kujya ibagambanira ngo kubw'ibyo akaba ari gushaka abafatanyabikorwa bashya nyine nka Moscow ngo ariyo iza gutanga renfort cyangwa se gutanga ubufasha mu kubaka ibikorwa bya kirimbuzi muri kano karere. Al Jazeera iti amasezerano y'ubwumvikane yasinywe ku ya 19 Gicurasi mu nama y'ubuhanga ku bijyanye n'ingufu za kirimbuzi yabereye i Kigali, aho guverinoma y'u Rwanda ishimangira icyifuzo cyayo cyo kubaka ihuriro ry'akarere ry'ikoranabuhanga udushya n'ubuvuzi bugezweho, aho nyine izi ngufu za nucleaire zajya zikoreshwa no mu buryo bw'ubuvuzi. Burya nucleaire ifitemo n'agashami ko mu buvuzi nko gukishiriza za kanseri ndetse n'imwe mu miti runaka, uburyo bifashishamo ingufu za nucleaire. Rero u Rwanda rushaka kuba kuba imbere mu bihugu byo muri kano karere mu kugeza zino ngufu. Ibi kurikira amasezerano y'ubufatanye hagati y'u Rwanda na leta y'Uburusiya yo ku 2018 ku ikoreshwa ry'ingufu za kirimbuzi yasinywe mu Moscow, ishyizweho urufatiro rw'ubufatanye mu ikoranabuhanga rya kirimbuzi, amahugurwa n'ibindi bijyana n'ibikorwa za kirimbuzi. Umuvugizi wa guverinoma yungirije Yolande Macron yabwiye Al Jazeera ati uretse sosiyete y'Uburusiya ya Rosatom, u Rwanda rwanasinye amasezerano y'ubufatanye na leta y'Amerika ku bufatanye bw'intwaro za kirimbuzi ndetse n'amasezerano n'ibigo byo muri Afurika y'Epfo na Autriche. Niko Yolande Macron umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yatangarije Al Jazeera iti u Rwanda rurimo gukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye ku isi kugira ngo duteze imbere ubushobozi bwacu bwo gukoresha ingufu za kirimbuzi. Macron ati uretse sosiyete y'Ubufaransa y'Uburusiya Rosatom iyoboye ku isi mu kubaka inganda z'ingufu za kirimbuzi, mu cyumweru gishize mu nama y'udushya ku ngufu za kirimbuzi yaberaga i Kigali, u Rwanda rwasinyanye amasezerano y'ubufatanye na guverinoma ya Amerika mu guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu zombi ndetse n'andi masezerano hagati y'inama y'igihugu ishinzwe ingufu za kirimbuzi y'u Rwanda n'amasosiyete yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Afurika y'Epfo na Autriche. Ati mu Rwanda inyigo z'ubushobozi bwo kubaka ikigo gikoresha ikoranabuhanga rya CML ndetse no gushyiraho ikigo cy'ubumenyi bw'ikoranabuhanga bya nucleaire zirakomeje muri Kirehe. Ati mu mateka ubwoko bw'imishinga bwatewe inkunga na za leta, ariko vuba aha amabanki y'iterambere mpuzamahanga yatangiye ibiganiro ku bijyanye n'uburyo bwo gutera inkunga ibihugu bikiri mu nzira mu kwagura uburyo bwo kugera ku bihugu bikiri mu nzira yo guteza imbere ingufu za kirimbuzi cyangwa za nucleaire. Naho u Rwanda kuri ngubu nyine rubarizwa, rugomba kuba kimwe muri ibyo bihugu bigomba guterwa inkunga kugira ngo rwubake uruganda rwa nucleaire. Ni uruganda muri Afurika, aho igihugu cya Afurika y'Epfo ubundi kivuga ko ari cyo cyonyine rukumbi kuri uyu munsi gitanga kibona umuriro w'amashanyarazi uturuka kuri izi mbaraga za kirimbuzi. Ibindi bihugu birimo n'u Rwanda, Nigeria navyo biri mu bushake bwo kugera kuri icyo cyemezo na Gabon na Ghana, ariko kandi nanone n'u Burundi n'ibindi byose bifite ubushake bwo kugera kuri iki cyerekezo cyo gukoresha ingufu za nucleaire. Nimba hari ikintu u Rwanda ruvuga yuko ibivugwa ko hari abantu bamwe bashaka kwipakururaho nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ikinyoma, uko bose rwifuza gukorana nabo wese kushoza bwe ndetse n'ubunararibonye bwe, ibyo bitandukanye rero no kunegura bamwe ugashima abandi. Hanyuma rero dukomeje kuri ya nkuru yitwa ko ari umutasi mu buryo bukomeye kandi ari umunyekongo muri gutatira u Rwanda, yatawe muri yombi mu gihugu cy'u Burundi. Ni umunyekongo Bahunga Benjamin Watuna aherutse gutabwa muri yombi tariki 27 Gicurasi Bujumbura, murwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi, afashwe n'inzego z'ubutasi z'u Burundi. Amakuru atandukanye yizewe avuga ko iri fatwa rifite isano n'ibirego byo gufatanya n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu gihe Burundi bukomeje gushimangira ufatanye mu z'umutekano na leta ya Kinshasa. Amakuru avuga ko inzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zasabye abategetsi Burundi gufata Bahunga Benjamin Watuna. Arashinjwa cyane kuba yarasohoye ku mbuga nkoranyambaga za Facebook na X isesengura ryimbitse rinenga ubutegetsi bwa President Tshisekedi Tshilombo Felix ndetse no ku mutekano muri Burasirazuba bwa Kongo. Mu ntara nyinshi zo muri Burasirazuba bwa Kongo, abaturage bamwe bafata
iya mbere bahunga bagafata umugabo rero Benjamin Watuna nk'umusesenguzi wigenga wahawe agaciro kubera ubumenyi bwe kuzabaye n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Abandi ariko bamushinja kuba yegereye cyane u Rwanda cyangwa se ari umwe mu bakozi ba M23 kubera bimwe mu byo yavuze ku ntambara y'umurasirazuba bwa Congo bavuga ko bibagamiye ku ruhande rwa M23 ngo n'u Rwanda. Mbere yo gufatwa kwe nk'uko amakuru ajya ku kinyamakuru cyitwa SOS Media Burundi avuga, Bahunga Benjamin Watuna yakoraga mu bijyanye n'ubutabazi. Yakoranye n'imiryango myinshi mpuzamahanga irimo nka MI, ADRA, ZOA, Mercy Corps, Save the Children, Care ndetse na ANAPS. Bose yakoranye nabo mu bikorwa bitandukanye byo kwita ku bantu. Uyu mugabo ukomoka muri Republika ya Congo yakomereje kaminuza i Burundi kandi yabaye igihe kirekire hagati ya Bujumbura na Uvira. Amakuru aturuka hafi y'umuryango we avuga ko ubu umugore n'abana baba mu Bubiligi ariho batuye mu gihe we nyine yari muri kano karere akomeza kurikirana amakuru yibera muri kano karere agakora n'ubusesenguzi. Ifatwa rya Bahunga rije mu gihe akomeje kubaka ubufatanye bukomeye mu by'umutekano hagati ya Kinshasa na Gitega. Bivuga ko abaturage benshi ba Congo bafatiye mu Burundi hanyuma bakimurirwa i Kinshasa muri iyi myaka ishize. Bishoboka cyane ko n'uyu Bahunga ashobora kwisanga ubuzima bwe butameze neza cyangwa se agatabwa muri yombi akaba yanajyanwa Kinshasa mu gihe abashinjwe ibyaha koko by'ubutasi no kugambana na Repubulika ya Congo. Nkwibutsa ko amategeko ya Tshisekedi Chilombo amategeko y'ubutegetsi bwa Congo cy'ubugambanyi ku gihugu gisigaye gikatirwa igihano cy'urupfu ari nacyo gihano cya burundu muri Congo. Rero icyo gihano cyakatiwe abantu benshi barimo na Perezida Joseph Kabila Kabange wahoze Repubulika ya Congo. Ibyo birashoboka neza Kahunga, gusa menya ko ibintu bitameze neza ku buzima bwe nyuma gutabwa muri yombi. Hagakurikiranwa byinshi no kuvuga byinshi, nanjye ndari kugira ngo ibiraza gutangazwa byose mbikugereze ku gihe. Arakoze cyane kungirira icyizere. Genda umungu wa Kamanzi harya w'u Rwanda. Amahoro imishina amahirwe n'ibyo nkwifurije. Shalom.